Ndabahaye mwirwe mwese inshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru tubatunganiriza ngaha kuri Iyakure Official. Iyakure Official ni imbonesha kure imwe rudende ibashitsa ko amakuru yizewe, amakuru atosoye, amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha amakuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini maze tukayabashikiriza mu buryo bwihuse. Turi kwigenekerezo rya 31 ukwezi kwa mbere umwaka w'ibihumbi 2025. Intare za Sarambwe zirimo kugenzura umujyi wa Goma ndetse n'ibindi bice byose bigize uyu mujyi wa Goma. Abasirikare ba Kongo bacakiriwe ku rubuga rw'imirwano ubungubu barimo kujyanwa muri kantonoma. Ndasubiramwo, burya ngo urucira mukaso rugatwara nyoko. Ubutegetsi bwa Kongo bwavugaga yuko abarwanyi ba M23 bagomba kurambika intwaro zabo hasi maze bakajyanwa mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo aho bagombaga gucungirwamo ndetse bakazasubizwa mu buzima busanzwe. Ibyo ubutegetsi bwa Kongo bwifurizaga M23 ubungubu noneho birimo kuba ku mugaragaro ku basirikare ba FARDC. Amakamyo menshi atwaye abasirikare ba Kongo arimo kuberekeza mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo aho bagiye gucungirwa umutekano n'inyeshyamba za M23. FARDC bagiye kuyicungira mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo. Ibyo FARDC yifurizaga M23 ubungubu nibyo M23 irimo kubakorera. Uwahigaga yahindutse umuhigo. Ibintu byahinduye isura mu buseruko bwa Kongo ndetse n'ikimwaro gikomeye cyane ku butegetsi bwa Tshisekedi. Uyu munsi ku igenekerezo rya 31 ukwezi kwa mbere mu masaha ya gatondo abasirikare ba Kongo barenga ibihumbi 3 bacakiwe matekwa mu mujyi wa Goma. M23 yaberekeje mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo. Bagiye kujyamo babafungiranemo bajye babacungira umutekano bari mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo. Amakuru aravuga yuko abazemera gukorana na M23 nta kabuza M23 izabaha intwaro nabo bakajya ku rugamba bagakorana mu kurwanya ubutegetsi bwa Tshisekedi ndetse no kubohora utundi duce two mu buseruko bwa Kongo. Abazinangira nabo M23 izakomeza kubafunga nta kabuza kugeza igihe ubutegetsi bwa Kongo buzakorera ibiganiro na zino nyeshyamba maze M23 ikaba yafata umwanzuro wo gutanga bano basirikare. Hari amakamyo yagaragaye atwaye abasirikare benshi ba FARDC. Ni abasirikare byagaragaraga ko bafite ikimwaro cyinshi. Ni abasirikare bari bashorewe nka za bihehe zatsinzwe ku rugamba. M23 ifite morale nyinshi cyane ya gikomando yabashoreye ibajyana mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo aho byari byarateganijwe ko M23 FARDC izayifungira. Aho bari gufungira M23 ubungubu M23 niyo irimo kuhabafungira hariya i Rumangabo. Abasirikare benshi ba Kongo bacakiwe matekwa mu mujyi wa Goma abandi bamanika amaboko. Abangaba rero barimo kujya mu bigo by'imyitozo bya M23 ndetse hari n'amakuru avuga yuko abandi barimo kujyanwa muri za Canzu na Runyoni aho bagomba guhabwa imyimenyerezo ndetse bakigishwa iby'ingengabitekerezo yo gukundana, ingengabitekerezo yo gukunda igihugu cya Kongo, ingengabitekerezo yo kubana hagati y'amoko ya Kongo bakabavanamo ingengabitekerezo ya jenoside, ingengabitekerezo y'urwango ndetse n'ingengabitekerezo yo kurya abantu bashyizwemo n'ubutegetsi bwa Kongo. Mu gihe rero abarwanyi ba Generali Makenga bamaze kwigarurira umujyi wa Goma ndetse bakaba barimo gushorera FARDC nk'abashoreye za bihehe, ubutegetsi bwa Kongo nabwo burimo gukubita agatoki ku kandi. Ubutegetsi bwa Kongo buravuga yuko burimo gutegura intambara ikomeye cyane igamije kwisubiza umujyi wa Goma ndetse n'ibice byose bigenzurwa n'abarwanyi ba M23.
Minisitiri w'ingabo muri Kongo yatangaje yuko barimo gutegura intambara ikomeye cyane, ngo bazarwanira mu mazi, bazarwanira mu kirere ndetse no ku butaka, ku buryo ngo bazakora intambara karundura, intambara igamije kubohora igihugu cya Kongo. Minisitiri Kabombo yavuze yuko ibintu bikomeye cyane mu buseruko bwa Kongo. Uyu Minisitiri Kabombo yavuze yuko igisirikare cya Kongo kigiye kwambarira urugamba kandi ko hagiye kuba imirwano ikomeye cyane muri Kongo. Aya magambo ya Minisitiri Kabombo yaje akurikirana n'amagambo ya Tshisekedi wavuze yuko igisirikare cya Kongo kirimo gutegura ibitero simusiga bigamije kwigizayo abarwanyi ba M23 ndetse no gutera igihugu cy'u Rwanda. Tshisekedi avuga ko aricyo gifasha M23. Tshisekedi avuga yuko agiye gukora intambara ikomeye cyane mu buseruko bwa Kongo. Kabombo we yavuze yuko bagiye kurwana urugamba rw'umuhenerezo, ngo bazarwanira ku mazi, mu kirere ndetse no ku butaka, ku buryo ngo intambara bagiye gukora ari intambara zizigwa mu mateka. Ni ibintu bikomeye cyane rero, ndetse amakuru arerekana ko ubutegetsi bwa Tshisekedi bukomeje gukusanya ibitwaro. Afurika y'Epfo nayo yinjiye muri uyu mugambi wa Tshisekedi wo kugaba ibitero kuri M23 ndetse yemwe ngo bagahangana n'igihugu cy'u Rwanda, bavuga ko aricyo kigaruriye umujyi wa Goma. Ubutegetsi bwa Kongo bwatangaje ko abasirikare b'u Rwanda aribo bafashije M23 kwigarurira uyu mujyi wa Goma. Ibi birego byose by'ubutegetsi bwa Kongo u Rwanda rwabiteye utwatsi, ndetse u Rwanda rukavuga ko Kongo yananiwe gukemura ibibazo byayo, ahubwo ikaba irimo guteza umutekano muke mu karere, aho FARDC n'ubutegetsi bwa Tshisekedi barimo gufasha inyeshyamba zigizwe n'abajenosideri ba FDLR. Abasirikare b'u Burundi bafashwe matekwa mu buseruko bwa Kongo bakomeje gutabaza basaba ubutegetsi bwa Gitega ko bwaganira n'abarwanyi ba General Makenga maze abasirikare b'u Burundi bakaba barekurwa. Kuri uyu munsi ku igenekerezo rya 31 hari abasirikare b'u Burundi barenga 200 M23 yavuze yuko yacakiriye ku rubuga rw'imirwano. Hari abafatiwe muri za Masisi, ndetse amakuru yizewe aravuga yuko hari n'abafatiwe mu mujyi wa Goma rwagati. Amakuru yizewe aravuga ko imfungwa z'intambara z'abasirikare b'u Burundi zirenga 200, ndetse M23 ikavuga yuko izabarekura ari uko ubutegetsi bwa Gitega bwemeye kuganira na zino nyeshyamba, ndetse u Burundi nabwo bukagira icyo bwemerera aba barwanyi ba General Makenga. Amakuru yizewe twavanye mu nyeshyamba za M23 aremeza ko mu mirwano yabereye mu mujyi wa Goma abasirikare b'u Burundi bacakiwe matekwa. Hari abasirikare bafashwe barenga 85 bafatiwe mu nkengero z'ikibuga cy'indege cya Goma. Umuvugizi wa M23 mu bya gisirikare Liyetona Koloneli Wiringoma yabwiye abamenyesha makuru ko abasirikare benshi bafashwe matekwa kandi ko M23 ibafashe neza. Hari amajwi y'abasirikare b'u Burundi yongeye kugaragara ku mbuga ngurukana bumenyi barimo gutabaza iwabo mu gihugu cy'u Burundi. Hari abagaragaye kandi mu basirikare M23 yacakiye. Umumenyesha makuru wacu aravuga yuko yiboneye abasirikare b'u Burundi barimo kujyanwa mu bigo bya gisirikare, aho M23 ibacungiriye umutekano. Uyu munsi ku igenekerezo rya 31 ukwezi kwa mbere hari video zagiye ku mbuga ngurukana bumenyi zerekana abasirikare b'u Burundi barimo gutaka cyane, barimo gutabaza ubutegetsi bwa General Evaristo Ndayishimiye. Ni video ziteye ubwoba iya Kure Official itashimye gushyira kuri YouTube. Gusa muri aya mavideo abasirikare b'u Burundi baragaragara bafite ibikomere ku maguru, abandi ku maboko, bakavuga yuko ari imfungwa z'intambara. M23 ngo yabacakiriye mu nkengero z'ikibuga cy'indege cya Goma.
Aba basirikare barasaba General Prime Niyongabo arongoye igisirikare cy'u Burundi ndetse n'umugaba mukuru w'igisirikare cy'u Burundi, bakanasaba yuko General Evariste Ndayishimiye umugaba w'ikirenga w'igisirikare cy'u Burundi babagoboka vuba na bwangu bakabatabara maze bakaganira na M23 ingene yarekura zino mfungwa z'intambara. Amakuru atugeraho avuga yuko M23 nayo ikintu kimwe cyonyine yasaba ubutegetsi bwa Gitega ari uko bacyura abasirikare bose b'u Burundi bari muri Kongo, ngo nta musirikare w'u Burundi bashaka mu buseruko bwa Kongo, niba bacyure bose batumuke bave ku butaka bwa Kongo. Aya ni amajambo akomeye cyane yigeze gutangazwa n'umuvugizi wa M23 avuga yuko nta musirikare w'u Burundi bashaka muri Kongo. Ibintu rero biracyameze gutyo, ntabwo M23 yatanga abasirikare b'u Burundi General Neva atemeye kuvana abasirikare biwe bose ku butaka bwa Kongo. Abari muri Kivu y'Amajyepfo, abari muri Kivu y'Amajyaruguru, mu duce twose baba baherereyemo ngo bagomba gutaha bagasubira mu gihugu cyabo. Iki kintu cyonyine ngo nicyo cyatuma M23 yemera gutanga imfungwa z'intambara yafatiye ku rubuga rw'imirwano. Amakuru yizewe atugeraho yemeza neza ko abasirikare benshi b'u Burundi bagiye bafatirwa muri teritwari ya Masisi. Hari abo M23 yerekanye ndetse bavuga na matrikire zabo. M23 yasabye ubutegetsi bwa Gitega ko baganira, ariko ubutegetsi bwa Gitega bwo bwarabiteye utwatsi. Kugeza n'ubu ngubu General Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi avuga yuko nta musirikare w'u Burundi wafashwe na M23. Amakuru yizewe dufite kandi dufitiye ibimenyetso yemeza neza ko abasirikare barenga 200 b'u Burundi bacakiwe amatekwa n'inyeshyamba za M23. Ubwo yari ari imbere y'abamenyesha makuru mu gihugu cy'u Burundi, General Evariste Ndayishimiye arongoye igihugu cy'u Burundi yarahakanye ndetse atera utwatsi amakuru avuga yuko M23 yafashe abasirikare b'u Burundi. Icyo gihe General Neva yaravuze yuko ata musirikare w'u Burundi wigeze afatirwa ku rubuga rw'imirwano. Yavuze ko iyo ngiyo ari guerre psychologique, yavuze ko ari intambara yo kwica mu mutwe abasirikare ndetse no kubeshya abanyagihugu b'u Burundi. Kugeza ubu ngubu rero Iyakure TV official irafite amakuru yizewe yemeza ko abasirikare b'u Burundi bacakiwe amatekwa ndetse bakaba bakomeje gusaba abanyagihugu b'u Burundi ko bakora ibishoboka byose bakava mu menyo y'intare za Sarambwe. Kugeza ubu ngubu rero biribonekeza ko ntacyo ubutegetsi bwa Gitega buzabikoraho. Ubutegetsi bwa Gitega n'igisirikare cy'u Burundi baratanze abana b'u Burundi ngo bajye gupfira muri Kongo. Abafashwe matekwa nabo ngo bagomba kuzirwanaho. Ntacyo ubutegetsi bwa Gitega buzabafasha. Hari amakuru twamenye yuko benshi mu bafashwe ari abo mu bwoko bw'Abatutsi General Neva yari yarohereje muri Kongo ngo bajye kurwana. Ubwo boherezaga abasirikare b'u Burundi muri Kongo, mu minsi ya mbere batoranije abo mu bwoko bw'Abatutsi nibo boherejwe mu mashyamba ya Kongo ngo bajye kurwana. Abangaba rero General Evariste Ndayishimiye ngo yashakaga kubikiza kubera ko ngo abafata nk'abagambanyi mu gisirikare cy'u Burundi. Kuba rero ngo M23 yarabacakiye ku rugamba ngo ntacyo bibwiye rwose ubutegetsi bwa Gitega ngo ababafashe nibashaka bazabagumane. Aya ni amakuru twavanye mu masoko yacu yizewe mu gisirikare cy'u Burundi. Mu gisirikare cy'u Burundi injyane zirakomeye cyane. General Neva avuga ko abasirikare bo mu bwoko bw'Abatutsi abafata nk'abagambanyi kandi bashobora gutembagaza ubutegetsi bwiwe. Niyo mpamvu rero benshi mu bo mu bwoko bw'Abatutsi yagiye abarungika muri Kongo, akavuga ko aribo bagomba kujya kurwana n'abarwanyi ba General Makenga. Ubutegetsi bwa Gitega bufite ingengabitekerezo ya jenoside, aho bavuga yuko abarimo kurwana muri Kongo ari Abatutsi bashaka kuvanaho ubutegetsi bwa Tshisekedi w'umubantu. Intambara ngo zirimo kubera muri Kongo, ubutegetsi bwa Gitega buvuga ko ari amoko arimo kurwana. Ababantu ngo barimo kurwana n'Abanirotike.
ubutegetsi bwa Gitega rero bukavuga ko abo bwohereje muri Kongo bagafatwa na M23 ngo niba ari abatutsi n'ubundi ngo bafashwe na bene wabo b'abatutsi ngo ntacyo bazabatwara rero ngo nibashaka bazagumeyo. Aya ni amakuru atangazwa n'amasoko yacu mu gihugu cy'u Burundi ndetse no mu gisirikare cy'igihugu cy'u Burundi. Kuba rero ubutegetsi bwa Gitega bufite ingengabitekerezo ya jenoside bakaba bafasha FDLR yasize ikoze jenoside mu gihugu cy'u Rwanda, ndetse ubutegetsi bwa Gitega bukaba bukorana na Tshisekedi mu kwica abantu bavuga ururimi rw'ikinyarwanda cyane cyane abo mu bwoko bw'abatutsi mu buseruko bwa Kongo. Ibingibi birerekana rwose ko ubutegetsi bwa Gitega butitaye ku basirikare b'abatutsi bafatiwe muri Kongo ngo bafashwe na bene wabo bazabakoresha icyo bashaka. Niko umwe mu basirikare b'u Burundi yigeze kubwira umumenyesha makuru wacu Ildefonse Habyarimana akorera mu bice by'igihugu cy'u Burundi. Inkuru mbi cyane imaze gushika mu gihugu cy'u Burundi. Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo wari urongoye umugambwe wa CNDD FDD yitabye Imana. Ndasubiramwo. Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo wari urongoye umugambwe wa CNDD FDD utwaye igihugu cy'u Burundi yitabye Imana. Amakuru amaze kutugeraho avuye i Dubai aremeza ko Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo yitabye Imana mu bitaro hariya i Dubai. Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo yari amaze iminsi arembye cyane. Yavanywe mu gihugu cy'u Burundi bamurungika i Nairobi mu bitaro bya Aga Khan ngo ajye kuvurwa. Yari arembye cyane ndetse amakuru avuga yuko yari ari muri koma. I Nairobi hari amakuru yavugaga ko yaba yaritabye Imana, ariko ntago yitabye Imana ubwo yari ari i Nairobi. Ubutegetsi bwa Gitega bwahise bufata ingingo ikomeye cyane yo kumurungika i Dubai muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu, aho yagiye guhabwa ubuvuzi bukomeye cyane. Amakuru rero aravuga yuko kuva Kizigenza yagera i Dubai atigeze ava muri koma, ndetse kugeza magingo aya ngaya inkuru mbi cyane yamaze kugera mu Burundi iremeza neza ko yamaze kwitaba Imana. Byose bijya gutangura hari ku igenekerezo rya 24 ukwezi kwa mbere, hari mu gikorane cy'umugambwe wa CNDD FDD cyo gushimira Imana ko yazigamye u Burundi ndetse no kuragiza Imana umwaka mushasha w'ibihumbi 2025. Ni igikorane cyabereye mu ntara ya Ngozi. General Evariste Ndayishimiye yitabiriye iki gikorane. Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo nibwo yafashwe n'uburwayi bukomeye cyane, ndetse nta nubwo yigeze yitabira iki gikorane nubwo yari yamaze gushika mu ntara ya Ngozi mu ihoteli yari acumbitsemo. Amakuru avuga yuko Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo yafashwe n'indwara ikomeye cyane y'ikizungera ndetse agahungabana mu buryo bukomeye. Yatangiye kwituragura hasi ndetse abaganga batangirira hafi. Rusehabaniha yo mu biro by'umukuru w'igihugu niyo yamumanukanye i Bujumbura ubwo abaganga babonaga ko nta kindi bamufasha, maze bagahita bamurungika i Nairobi mu bitaro bikomeye cyane byitwa Aga Khan. Ubwo yageraga i Nairobi mu bitaro bya Aga Khan nta murundi n'umwe wari wegereye ikibanza cyiwe aho yari arwariye. Amakuru avuga yuko icyumba yari arwariyemo cyari gicungerewe umutekano mu buryo bukomeye. General Evariste Ndayishimiye yari yatanze amabwiriza ko yemwe na ambasaderi w'u Burundi muri Kenya atemerewe kwegera aho Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo yari arwariye hariya mu bitaro bya Aga Khan. Hari hacungerewe umutekano mu buryo bukomeye. Amakuru rero yavuye i Nairobi yavugaga ko Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo yaba yaritabye Imana i Nairobi. Gusa amasoko yacu yaje kwemeza ko Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo atitabye Imana ahubwo ko yari ari muri koma. Kuva yava i Burundi akagera i Nairobi, Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo yari ari muri koma. Ntabwo yumvaga ndetse nta n'ikintu yabashaga kuvuga. Abaganga bo muri Aga Khan babonye ko ibintu bikomeye cyane, maze nabo bamuha transfer yo kwerekeza muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu mu mujyi wa Dubai.
yarahashitse ku igenekerezo rya 29 ukwezi kwa mbere nk'uko amasoko yacu muri CNDD FDD ndetse no mu bitaro bya Agakani akomeza byemeza. Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo amaze iminsi 2 i Dubai mu bitaro bikomeye cyane aho yahawe ubuvuzi bukomeye cyane, ariko bikavugwa yuko atacyo byatanze. Inzogera zarirenze. Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo yamaze kwitaba Imana. Urupfu rwa Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo wari urongoye CNDD FDD rwamaze kumenyekana muri uyu mugambwe. Abategetsi bakomeye mu Burundi bamaze kumenya iby'aya makuru, ndetse umuryango wa Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo nawo wamaze kumenya aya makuru akomeye cyane y'urupfu rw'umugabo wari ukomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi. Benshi bamufataga nka nimero ya 2 mu butegetsi bwa CNDD FDD inyuma ya General Evariste Ndayishimiye. Urupfu rwa Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo ruriko ruratangazwaho byinshi. Abagumyabanga ba CNDD FDD bariko baravugira mu matamatama bavuga icyaba gihitanye Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo. Hari byinshi birimo gutangazwa kuri uru rupfu rwiwe. Iyakure official yashimye gutangaza bimwe mu bivugwa ku rupfu rwa Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo. Amasoko yacu mu mugambwe wa CNDD FDD ndetse no mu gisirikare cy'u Burundi aravuga yuko Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo yahawe isumu ikomeye cyane, yararozwe. Amakuru atugeraho avuga yuko abamuroze nta kabuza arabo mu muryango wa General Evariste Ndayishimiye. Muri iyi minsi General Evariste Ndayishimiye ngo ntabwo yararimo kurebana ryiza na Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo. Uyu mugabo Reveriyano Ndikuriyo yaramaze iminsi avuga yuko ari umugabo ubushitse, ndetse yaramaze iminsi arimo gukora za kampanye yerekana yuko mu mwaka w'ibihumbi 2027 nawe ashobora kuzitoza aserukiye umugambwe wa CNDD FDD. Ibingibi rero byararakaje cyane General Evariste Ndayishimiye umaze imyaka y'ikiringo kimwe gusa arongoye igihugu cy'u Burundi. Ndabibutsa ko ikiringo cya mbere General Evariste Ndayishimiye yagitanguye mu mwaka w'ibihumbi 2020. Aramaze imyaka 5 arongoye igihugu cy'u Burundi. Ntabwo rero igihe cyari cyagira ngo ave ku butegetsi nk'uko Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo yashakaga kubikora. Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo yagiye anyura mu basirikare ndetse no mu bagumyabanga bakomeye muri CNDD FDD akababwira yuko aziyamamariza kurongora igihugu cy'u Burundi. Ibingibi rero bivuze yuko yagombaga kwigizayo General Evariste Ndayishimiye kandi yemerewe indi manda ya 2 yo kurongora igihugu cy'u Burundi. Ibingibi rero ngo byatumye haba indyane zikomeye ndetse n'icyuka cyakwega nkwege hagati ya bino bihangange bibiri bikomeye mu mugambwe wa CNDD FDD. Amakuru yizewe tuvana mu mugambwe wa CNDD FDD ndetse n'abantu ba hafi ba Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo aremeza neza ko ibikorwa bya Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo ari byo byaba bimuhitanye. Ngo hari hashize iminsi myinshi agaragara irya nino mu bikorane yambaye imyenda yanditseho Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo. Abagumyabanga ba CNDD FDD bamaze iminsi bambara imyenda yanditseho Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo. Ibingibi rero ngo byaramuteranije cyane n'umuryango wa General Neva. Ngo byagaragaye yuko Reveriyano Ndikuriyo arimo kugenda avuga neza mu banyagihugu ashaka kubigarurira, ndetse akabaha n'imipira yanditseho amazina yiwe. Ibingibi ngo byashakaga kwerekana ko ari we mugabo ubushitse mu gihugu cy'u Burundi. Ngo byashakaga kwerekana ko yamaze gutangira kampanye zo kwiyamamariza kuzarongora igihugu cy'u Burundi. Abagiye mu ntara za Makamba, muri za Mabayi, muri za Ruyigi, muri za Cankuzo, yemwe n'abagiye i Bujumbura na Gitega, mwarabonye abagumyabanga ba CNDD FDD ubwo basurwaga na Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo. Benshi bagaragaye bambaye imipira yanditseho amazina y'uyu mugabo.
ni ibintu rero ngo byariye cyane General Evariste Ndayishimiye, akabona yuko Reveriyano Ndikuriyo arimo kugenda acamo kabiri umugambwe wa CNDD FDD, benshi mu bakombata agashaka kubagira abiwe ku gatwe kiwe akabavana kuri General Neva. Amakuru atugeraho avuga ko benshi mu bakombata ba CNDD FDD bari baramaze kujya ku ruhande rwa Reveriyano Ndikuriyo, noneho yari amaze iminsi ibintu abishyira ku mugaragaro. Ubwo yagendaga mu mabarabara irya nino mu gihugu cy'u Burundi, Reveriyano Ndikuriyo yari afite za koruteje zikomeye cyane, ngo nta nubwo yari acyubaha amategeko y'umukuru w'igihugu. Yarigeze kwitambika imodoka z'umukuru w'igihugu azibuza gutambuka, arabanza aratambuka. Abashinzwe umutekano wa Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo barigeze guhangana n'abashinzwe umutekano wa Generali Evariste Ndayishimiye rwagati mu gisagara cya Gitega. Ni mu gihe General Evariste Ndayishimiye yari yamaze gusaba inzira ngo atambuke, ariko Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo yanga kuyitanga, arakomeza aragenda ndetse ategeka abarinzi biwe gutwara amamodoka mu buryo bwose bashaka. Byarateje injyane hagati y'abacungera umutekano w'umukuru w'igihugu, kugeza ubwo Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo yabatutse akababwira ko ari imihimbiri. Yababwiye ko ari koloneli warwaniye igihugu, akababwira ko atamuhirimbiri ugomba kumwitambika, ndetse ko General Neva nawe abizi ko atari umugabo nka Koloneli Reveriyano Ndikuriyo. Kuva icyo gihe rero haragaragaye ukutumvikana gukomeye kwa bino bihangange bibiri mu gihugu cy'u Burundi. General Evariste Ndayishimiye yashakishije uburyo bwose bushoboka yakwikiza Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo. Ubu rero amakuru atugeraho aravuga yuko yaba yarahawe isumu ikomeye cyane nka ya yindi bahaye umuhisi Petero Nkurunziza. Amakuru tuvana mu mugambwe wa CNDD FDD ndetse no mu gisirikare cy'u Burundi yose yemeza neza nta gushidikanya ko Reveriyano Ndikuriyo yarozwe, bamuhaye isumu itaraza. Amakuru kandi avuga yuko isumu yakoreshejwe mu kuroga Koloneli Senateri Reveriyano Ndikuriyo ariyo sumu n'ubundi yakoreshejwe mu kuroga umuhisi Petero Nkurunziza. Petero Nkurunziza yararozwe mu mwaka w'ibihumbi 2020. Icyo gihe ubutegetsi bwa Gitega bwatangaje ko yazize indwara y'umutima, ndetse ibitaro bya Karusi byavuze yuko yazize indwara y'umutima. Amakuru rero akavuga yuko ari isumu ikomeye cyane yahawe, kandi byose byari byateguwe n'abo muri CNDD FDD bakuriwe na General Evariste Ndayishimiye. General Evariste Ndayishimiye rero arimo arikiza buri wese abona yuko ashobora kumubangamira mu matora yo mu bihumbi 2027. Hari amakuru yemeza neza ko General Neva ariwe yahaye isumu umuhisi Petero Nkurunziza kubera ko yabonaga neza ko azamubangamira mu gutwara igihugu cy'u Burundi. Murabyibuka neza ko CNDD FDD yari yamaze gutora amategeko akomeye cyane, ndetse Uburundi bwari bwamaze kwemeza ko umuhisi Petero Nkurunziza yagombaga kuba imboneza yamaho y'umugambwe wa CNDD FDD, yagombaga kuba leader supreme, yagombaga gukurikiranira hafi iby'intwaro ya General Evariste Ndayishimiye, ndetse abikweza ivya politike babonaga neza ko Petero Nkurunziza azakomeza kurongorera muri General Neva. Ukutumvikana gukomeye cyane rero hagati ya General Neva ndetse na Reveriyano Ndikuriyo biravugwa ko ariyo ntandaro ikomeye cyane y'urupfu rwa Reveriyano Ndikuriyo. Reveriyano Ndikuriyo yamaze kwitaba Imana nk'uko amakuru arimo kutugeraho arimo kubyemeza. Yaguye i Dubai muri Emirati Zunze Ubumwe z'Abarabu. Hari amakuru yemeza neza ko ikiziga kiwe kizagera mu gihugu cy'u Burundi mu minsi mike cyane iri imbere. Amakuru amwe namwe aravuga ku igenekerezo rya 3, ayandi akavuga ko ikiziga kiwe kizashika mu Burundi ku igenekerezo rya 2. Iyakure official izakomeza gutohoza iby'aya makuru ndetse no gukurikirana abinyegeje inyuma y'urupfu rwa Reveriyano Ndikuriyo.